Следующая тема сүз һәм ижек. Слово и слог. 29-нчы күнегү. Ука. Прочитай. Яз җитте. Наступила весна. Агачларның, үсемлекләрнең, гөлләрнең кыш буе йоклаган бөреләре уяна башлады. Стали просыпаться почки деревьев, растений, цветов, которые спали всю зиму. Яшел эшләпәле бәрәңгегә дә җан керде. Ожил и картофель с зеленой шляпой. Текст ничә җөмләдән тора. Из скольких предложений состоит текст? Текст 3 җөмләдән тора. 1, 2, 3. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләрне укып кара. Попробуй прочитать слова, которые даны жирными буквами. Агачларның, гөлләрнең, керде. Кайсы авазларын сузып була? Какие звуки в этих словах можно протянуть? Можно протянуть гласные звуки. О, Шул сүзләрне яз. Запиши эти слова. Записываем 3 слова. Сузык аваз хәрефләренең астына сыз. Подчеркни буквы, в которых есть гласные звуки. Это те буквы, которые мы прочитали. Һәр сүз ничә өлештән тора? Из скольких частей состоит каждое слово? Давайте прочитаем по слогам. Агачларның. 4 слога. Гөлләрнең. 3 слога. Керде. 2 слога. Сүзләр ижекләргә бүленә. Әни, мәктәп. Слова делятся на слоги. Пример. Мама, школа. Ижек сузык аваз ярдәмендә төзелә. Слог образуется с помощью гласного звука. Һәр ижектә бер сузык аваз була. В каждом слоге бывает один гласный звук. Бер сузык аваздан гына торган ижектә була. Бывает и слог, который состоит лишь из одного гласного звука. Вернемся к 29-му упражнению и посчитаем, а сколько у нас гласных звуков в этих словах. 1, 2, 3, 4. А сколько было слогов? Тоже 4. Сколько гласных во втором слове? 1, 2, 3. А сколько слогов? Тоже 3. Сколько гласных? 1, 2. И сколько слогов? Тоже 2. То есть получается, сколько гласных в слове, столько и слогов должно быть в этом слове. 30-нчы күнегү. Сүзләрне ижекләргә бүлеп ука. Прочитай, разделив слова на слоги. Аннары ижекләргә бүлеп дәфтәреңә яз. Затем запиши свою тетрадь, разделив на слоги. Көз, алты, бакча, лекин, бакча, тәрбияче, урындык. 3 ижекле сүзләрнең астына сыз. Подчеркни слова с 3 слогами. Бакчачы и урындык. Сүзләр 1 ижекле, 2 ижекле һәм күп ижекле дә була. Слова бывают и с одним слогом, с 2 слогами и многосложными. Ю, мой, әби, бабушка, килделәр, пришли. Переведем незнакомые слова. Көз, осень, 6, 6, бакча, сад, лекин, но, бакчачы, садовник, тәрбияче, воспитатель, урындык, стул. 31-нчы күнегү. Ижекләрдән сүзләр төзеп яз. Запиши, составив слова из слогов. Пример. Курка, боится. Коща, прячется.
Дальше щё, ба, бежит. Бо, та, тонет. То, ба, находит. Бо, са, наступает или встает. Со, та, продает. Получилось 7 слов. Her сүздә ничә сузык аваз бар һәм ничә ижек бар. В каждом слове сколько гласных звуков и сколько слогов. В каждом слове у нас по 2 гласных звука. И в каждом слове у нас по 2 слога. Ижектәге сузык аваз санына игътибар ит. Обрати внимание на количество гласных звуков в каждом слоге. Мы с вами запоминаем то, что в каждом слоге может быть лишь одна гласная, и не больше и не меньше. Бер сузык аваздан гына торган ижек буламы? Бывает ли слог, который состоит только из одного гласного? Була, бывает. Нинди аваз ижек түзи. Какой звук образует слог? Сузык аваз ижек түзи. Гласный звук образует слог. 32-нче күнегү. 2 ижекле 4 сүз уйлап яз. Запиши, придумав 4 слова с 2 слогами. Үрнәк агач. Пример. Дерево. Кишер. Морковь. Суган. Лук. Өстәл. Стол. Кашык. Ложка. Һәр ижектәге сузык аваз санын әйт. Назови количество гласных звуков в каждом слоге. В каждом слоге мы видим по одному гласному звуку. 33-нче күнегү. Рәсемдәге предметларның исемен яз. Запиши название предметов, которые изображены на рисунке. Бәлеш, шәкшәк, өчпочмак. Беренче сүзне ижекләп әйт. Произнеси первое слово по слогам. Бәлеш. Пирог. Кайсы авазларны әйткәндә һава агымы каршылыкка очрамый, авыз киңрәк ачыла. При произнесении какого звука поток воздуха не встречается с преградой, рот широко открывается. Сузык авазларны әйткәндә при произнесении гласных звуков. Шул авазларны белдергән хәрефләрнең астына сыз подчеркни буквы, которые выражают данные звуки. Получается, подчеркиваем все гласные в этих словах. 34-нче күнегү. Сүз килеп чыксын өчен хәреф өстәп яз. Запиши, добавив букву, чтобы получилось слово. Алма, яблоко, элифба, азбука, урындык, стул, үрдәк, утка, ылыз, хвоя, элгеч, вешалка, орлык, семя, өстәл, стол. Өстәлгән хәрефләрнең астына сыз подчеркни добавленные буквы. Аларның укылышына игътибар ит. Обрати внимание на их чтение. Обращаем внимание, что это гласные звуки. Они произносятся сильно и протяжно.